Natay kalpasan na napaltupaltugan ti upatapulo ti tawen na mannalon ani Gilbert Dumawal ken residente iti Barangay 5 na lasing iti ili ti Paway. Iti investigasyon ti pulisya, nakalugan ti motorsiklo na ti biktima ken nagturong iti abagatan a direksyon iti Suba Balakad Road idinta madalunan na ti intersection na sakupen ti Sitio Banitog, Barangay San Roque iti metlaing naso nga ili. Dito'y mette na pinaltupaltugan ni suna ti motorcycle riding criminals iti sumagmamano a daras. Kalpasan na, insigida metlaing nagtalapwagaw dagitoy. Initially, ang information na binigay sa atin ng eyewitness is yung mga suspect or gunmen ay nakamotorsiklo, naka-jacket sila, naka-short pant, naka-chinelas, at yung gunman mismo is white na helmet yung gamit niya. Going north yung exit ng mga perpetrators natin. According sa witness natin, dalawa sila, isang driver at saka isang backrider. Naitaray ti biktima iti balay pagagasan, ngem na ideklara dead on arrival gapo iti sinagaban na atama ti bala ti paltog iti naduma-duma paset ti bagina. Narekobre ti agarup 8 nga empty shells iti crime scene, ngem kuna ti pulisya aman narimaan da pay laing nga kumkumpirmaren no anya ken mano a paltog ti naaramat. Basar pa iti pulisya, ti biktima ket maysa a drug surrenderer ken adda iti nakairamanan na akaso iti napalabas. At adalen da pay laing no posible nga adda iti pakainaigan na daytoy iti panakapaltupaltog na. Sa record talaga, safe to say kasi hawak namin yung record, chine-check ng mga meron siyang fast record at saka may meron previously na nakulong na tong victim natin. Tinitignan natin yon kung may involvement dito ngayon. Binadas ti news team nga lain ti pagtaktakderan ti pamilya ti biktima pakaseknan iti panakapaltupaltog na, ngem nagkedked dang agpa-interview. Nupay kasta ko nati na nga awan iti mapanunot na ang motibo ti krimen. Ibilang met ti pulisyang isolated case ti napasamak, kinimpasigurado da tumulong da magunod ti hustisya para itinaibati a pamilya ti biktima. With the assistance ng ating provincial director, I assure the people of Paway na naibabalik na natin yung peace and order. Sa dagdag ng tropa, mag-conduct kami ng intensive na checkpoint siguro, police visibility, patrolling sa area. At saka kung may mga informations or evidence warrant, mag-conduct kami ng police operation. I will na-assure ko yung family ng victim na we will deliver justice na deserve nila at kailangan natin ibalik yung peace and order sa ating munisipyo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.